finale de Miss Rwanda 2021 grâce au vote. Et le numéro 11, Kabagena Laila. Numéro 11. Bienvenue. Félicitations. Elle va recevoir son passe de la part de Miss Jolie. L'autre fille qui a reçu un grand nombre de votes, ce qui lui permet de passer à la phase finale, c'est le numéro 10, Ishimwe Sonia. Ishimwe Sonia sera donc pendant ces 2 prochaines semaines dans le bootcamp qui la prépare pour la finale de Miss Rwanda qui se tiendra le 20 mars. La prochaine candidate à passer à la prochaine phase donc, c'est le numéro 9, Isaro Rolita Benita. Elle porte le numéro 9. Nous sommes en train de découvrir déjà les 18 qui ont été votés par ce juge, qui ont passé donc le test devant les juges, le test d'éloquence. Il faut recevoir votre passe de la part de Jolie. Votre passe, ne l'oubliez pas. Isaro Rolita Benita. La prochaine candidate est le numéro 35, Ouassé Fiona. Ouassé Fiona arrive sur scène. Elle aussi partira pour les 2 prochaines semaines en bootcamp. Donc elle va continuer dans la bulle qui a déjà commencé. Et la candidate suivante est le numéro 34, Ouassé Kagame Sonia, qui nous rejoint sur scène et qui donc a aussi passé le premier test, la présélection. Elle part pour la finale de Miss Rwanda 2021. The next contestant, moving on in the hopes of becoming Miss Rwanda 2021, is contestant number 32, Wangusi Linda. Contestant number 32, Wangusi Linda, congratulations. Yes, that is contestant number 32, Wangusi Linda, moving on in the hopes of becoming Miss Rwanda 2021. The next contestant, moving on to the bootcamp phase, is contestant number 29, Umutoni Wase Sandrine. Congratulations, contestant number 29, Umutoni Wase Sandrine. Yes, that is contestant number 29 as she walks down to receive her pass from Miss Mutesi Jolly. The next contestant, moving on in the hopes of becoming Miss Rwanda 2021, is contestant number 28, Umutoni Witness. Contestant number 28, Umutoni Witness, congratulations. Yes, that is contestant number 28, Umutoni Witness. As she walks by to receive her pass, congratulations.
contestant moving on in the hopes of becoming Miss Rwanda 2021 is contestant number 27, Mutesi Lea. Contestant number 27, congratulations. You are moving on to the boot camp phase. That is contestant number 27 as she walks by to receive her pass. The next contestant moving on into the boot camp phase is contestant number 23, Teta Larissa. Contestant number 23, congratulations. Teta Larissa is moving on to the boot camp phase as she walks by to receive her pass from Mutesi Jolly. Miss Rwanda 2021 abakobwa bamwe bazi kujya kuri stage, hari abandi bagomba kuyijyaho kugira ngo twuzuze umubare w'abakobwa 20 bagomba kwerekeza muri boot camp ibyumweru 2. Umukobwa ukurikiyeho ni umukobwa ufite nimero 18, Musana Teta Hands. Aratambuka imbere afate pase, Jolly arayimushyikiriza. Umukobwa ubonye itike yo gukomeza yo kwerekeza muri boot camp y'ibyumweru 2 afite nimero 19, Musango Natalie. Aratambuka imbere afate pase ye. Umukobwa ukurikiyeho ugize amahirwe yo gukomeza muri boot camp muri Miss Rwanda 2021 yambaye nimero 14, Kayitare Isheja Mohela. Batambuka ufate pasi yawe. Umukobwa ugize amahirwe yo kwerekeza muri boot camp yambaye nimero 13, Kayirebwa Marie Paul. Aratambuka imbere narangiza afate pase ye. Umukobwa ugize amahirwe yo gusanga abandi bakobwa bari kuri stage bagize amahirwe yo kwerekeza muri boot camp y'ibyumweru 2 muri Miss Rwanda 2021 yambaye nimero 12, Karera Chrissy. Aratambuka imbere narangiza afate pase. Il ne reste plus que 5 filles, 5 places pour 5 filles. Quelles seront les 5 autres candidates à partir pour le bootcamp et à se préparer pour la finale de Miss Rwanda? Nous avons déjà 15 filles ici devant. Je vais
J'appelais sur scène la candidate numéro 7, Ingabire Grace. Ingabire Grace passe également en finale donc. Elle a 25 ans et elle représente Kigali. Recevez votre passe. La prochaine candidate ne reste plus que 4 places. À la maison, je pense que vous avez aussi vos propres préférences. Les juges, ils ont fait leur travail, c'était pas facile. Ils étaient 37. Ils ne seront que 20 en finale. Et à la fin, une seule sera élue Miss Rwanda 2021. J'appelle sur scène la candidate numéro 6, Ingabire Esther. Ingabire Esther, bienvenue. Vous avez votre qualification, votre passe pour la finale de Miss Rwanda 2021. Only 3 spots left. Who are the last remaining 3 contestants moving on in the hopes of becoming Miss Rwanda 2021? The next contestant moving on to the boot camp phase is contestant number 5, Gaju Iblin. Contestant number 5, congratulations. As she walks by to receive her pass from Mutesi Jolly, Gaju Iblin. The second last contestant moving on in the hopes of becoming Miss Rwanda 2021 is contestant number 2, Akaliza Hope. Contestant number 2, congratulations. Akaliza Hope, you are moving on to the boot camp phase. Congratulations. ni abakobwa 19 hasigaye umukobwa umwe wo kwerekeza muri bootcamp bakamaraho ibyumweru 2 tukazamenya ninde Miss Rwanda 2021 nyuma y'ibyumweru 2. umukobwa wa nyuma mu bakobwa 20 bagize amahirwe yo kwerekeza muri bootcamp afite nimero rimwe, Akaliza Amanda. Aba nibo bakobwa 20 bagomba kwerekeza muri bootcamp bakamarayo ibyumweru 2. Bari abakobwa 37 ariko bavuye mu bakobwa 413. Uyu munsi akanama nkemurampaka karadufasha kugira ngo tumenye nabahe bakobwa bagomba guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Nabangaba bahe nguko abakobwa 20 muri 37 bamaze kuboneka. Ni abakobwa navuga ngo rwose abantu bari bategeranije amatsiko cyane ko buri wese afite ukuntu yishoboye ku giti cye. Nibyo rero twabwiye ngo ntacyo muzatuburana muri iki kiganiro. Twakoze ibishoboka byose kugira ngo mubakurikire babahamagara. Bizera ko abatari bafite amateleviziyo muri kureba kuri Kestu mubashe gukurikira abo bakobwa 20 batoranijwe bagiye mu cyiciro gikurikiraho. Navuga ngo icyiciro cya finali cya kirushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2021 bagiye kujya mu mwiherero cyangwa se bootcamp y'ibyumweru 2 akazavamo rero Nyampinga w'u Rwanda. Irushanwa navuga ngo rigeze ahakomeye Gerard.
ubu ngubu irushanwa nibwo ritangiye, abakobwa batangiye kugenda nyine bagaragara. Byumvikane ko hari byinshi cyane nyine bagomba kugaragaza bari muri boot camp. Hari byinshi cyane none bigomba kureberwaho kugira ngo bahitemo Miss Rwanda ndetse n'ibisonga bye. Hazasaba imbaraga nyinshi cyane ku niba bano bakobwa kugira ngo bitandukanye n'abandi, witandukanije kurenza abandi. Ubu ngubu bose barangana, ariko muri icyo gihe nyine bagomba guhitamo ba bandi navuga ngo bahagarariye abandi bamaze gutsinda muri rino rushanwa rya Miss Rwanda. Tumenye ngo 2021 ninde mukobwa ugiye guhagararira abandi muri rino rushanwa rya Nyampinga w'igihugu. Yego, hanyuma aba bakobwa 20 babonetse bate? Harimo abakobwa babiri bahize abandi mu gutorwa n'abantu binyuze kuri SMS ndetse no na online, aho batoraga kuri website y'Igihe. Abo rero ni Kabagema Leila yakore waje imbere ndetse na Ishimwe Sonia. Abo ubwabo ibyo basubizaga hari imbere y'abagize akanama nkemurampaka ntacyo byari bivuze, kuko bari bamaze kubona itike yabo, ariko bagombaga kunyura imbere nabo bagasubiza muri rusange, ariko bari bafite icyizere cyose kuko bari bamaze gutsinda mu gutorwa n'abantu. Hanyuma rero abandi 18 hashingiwe ku buryo basubije ikibazo babazwaga n'abagize akanama nkemurampaka. Hanyuma rero abahize abandi 18 nibo biyongereye kuri babiri batsinze mu gutorwa n'abantu, hakaboneka abakobwa 20 bose. Ikindi kintu mbonye muri aba bakobwa basubiyemo, bamwe mu basubiyemo babashije gukomeza nanone bagera kuri icyiciro. Harimo Akariza Hope, hakaza na Teta Hens, nawe yabashije gukomeza. Musana Teta Hens nawe yabashije gukomeza, bari bahatanye umwaka washize. Undi mukobwa nabonaga abantu bibazagaho, wa mukobwa wagaragaye Marie Paul wagaragaye muri ya video ya abenshi bagendaga twema turakurikira kuri YouTube ku bantu nyine mwagiye mureba ku mbuga nkoranyambaga, ariko tugiye wenda kuri YouTube n'ahandi hatandukanye wasangaga mbere guhamagara abantu hari nimero zagendaga zivugwa, amazina yagendaga avugwa cyane. Hari umukobwa nyine, umukobwa witwa Marie Paul Akayirebwa, n'umwe mu bantu nyine bakomeje kugenda bazamuka cyane muri zino message bagenda bohereza kuri iyo YouTube na ku mbuga nkoranyambaga. Abenshi bagenda bamwita n'andi mazina amwe twagiye tubona muri ya ndirimbo yitwa Kinyafu, bati akabandi Kinyafu, ibintu nk'ibyo ngibyo gutyo. Nkeka ko n'umwe mu bakobwa nyine bavuzwe cyane muri rino rushanwa, ndetse nta nubwo ari muri kino gice gusa, ndetse na mbere akijyamo n'umukobwa navuga ngo wagarutsweho cyane muri rino rushanwa cyane. Ko urabizi ko nawe iyo umukobwa avuzwe cyane hari icyo bimwongereraho, by'umwihariko mu gutorwa, cyane cyane muri cya gihe bagiye gutora nka Miss Popularity. Twagiye tubona kuri Miss Josiane n'abandi bagiye baba Miss Popularity cyangwa Miss wakunzwe, wavuzwe cyane kurenza abandi bose. Ibyo ngibyo hari icyo byongera. Ngayo nguko rero irushanwa tuzakomeza kuri bakurikiranira uko ryakabaye, ndetse n'umunsi wa nyuma rwose tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire ikibacika nk'uko n'uyu munsi byagenze. Icy'ingenzi ahanini kiba ari ugutangaza abakomeje, ngo nizere ko rwose muryohewe. Mu kanya turakomeza n'andi makuru menshi, ariko reka twongere duhe umwanya muto cyane DJ RY. Ariko nanone unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu, muri aba 20 ninde uha amahirwe yo kwirukana